Hello, good morning. Good morning, good morning. Anh thâu trà chiun hả? Anh thâu trà hả tu zing cho ni ruk ni zing sla lampal te ni ruk ni zing sla ai mat mi van thu chiu to nào sila socialist system and capitalist system timi te he lampal te sharing ka van to lai wait a minute. Socialist timi he kan ko koram chok chosin ha ko koram chok kan sitika zaitluk da that a chet timi zong kha hallo kan kho chon koram chok kan sitika hen zai kan theimi po he chia khan kan theila marwanga chon socialist timi te he ben fiantan na kan to ta lai tu jing cho je ke ma ka zo kholo wa ka zai lo han long la se tu jing cho socialist system le capitalist system timi he tlompal te van share achan liu te si cha khan ma te he morning talk the boy van share kho ka van zoom to lai minung he kan tan mi nan sia tan lo mi nan sia kan ang kan thlen theu ton brainwash ang kan to ton chu cha chun ke I thil ka ngit ning dan cho ho an si zonga nai ngai I tama an sia khan chon nai ngai I le kong bikin nai ngai I kong sia khan chon hipon in bian chiman hol rel tika zaitin da mi pi brainwash ang kan tu ton ti mi kha first point ya an bi an hmur ka an khan ka nget ton mi kha se le ke chu ka chim ton news ka chim lo news chu thong pang kan thei mi news an tial mi kha rel le chim ma kha se e news chim jong cha foi lo asana te news chim ti mi chu thei mi kha chim se sana te in ke interview ka tu na te ka zaida bian chimi pin leng le ya zaida analyze to ka du penetrate vatu ka du chun pakhat pan hi te ka ban chim te ka khin zaida ka du ti sia chun thil kha news kan the mi pin leng le ya zaida politic behind siton timi te khe van chim ka du mi se ma chu ka van chim ton mi kha se tu tan na hen ma he ka van chim du nak cho naitani New York thil achang mi mamdani timi pane tainak mayor avan hu tika khan ke chu muslim ka se democratic socialist ka se ti bantuk na kha avan chim chu tik a kan thei mi chu ani kha socialist sa ko na te in zai kan ti lai Trump zone khan communist ti bantuk in khan a au chon mithi Charlie Kirk zone khan community bantuk in khan an au lakha bantuk kha asal lo mi kha label an ben e vai an chim tika khan mepi thinlung chunga khan kha bantuk bia an chim tika khan chon thil thalon khan hu chol ke se ma kha brainwash ti mi cha se chu cha chun zaida capitalist ti mi le socialist system ti mi he kawan chim lai e ma he marang chan khan presentation ka kawan tu mi se chun YouTube pa kawan thla pa cha khan marang cha ten khan ka rel lai arwang cha YouTube phi ke ya zo mian thenglo asana ten short ka thla mi he cho
short he cha nai ngai ji kong ti ban da atoi te ka thla mi khe kan ma lai mi na kan khen YouTube a khan chon ka YouTube a khen marang ne khen azo mi khen tam deu chu cha chon hi ban akal lak te khen marang an khen ban ten pa khe tha ka te kan ru aning te kha tlom pal te sharing an thei kho ve sia chon tin se chuti sia chon achunga kan van chol na lai tampi explain tu alone khan acha dan tu khan man chim kho kai ban zom lai atu tani ka chim du chem mi chu zaida socialist ti mi asi zaida capitalist ti mi asi capitalist ti mi hinan thei pa theu lai a fiang mi chu kan lai na ten capitalist an ban ti ti ka khan zaida asi ti ya ai fiang lo mi jong kan kho chu cha chan kha ban tuk te kha nai ngai yi behind thil sidan te kha kan van thei dinga khan thlopal te hril fia na ka van tu ala na te in tu tan na han ka focus du mi chu socialist ti mi hese arwang chu zai thil po he party asi zonga kan ram kong asi zonga US kong asi zonga kap khat lai extreme tuk in khorwa he athalo kan ti ban tuk in hi ka zon zonga hen khatta lai kama fact thup in dear ti ban tuk zong kha thalo chu cha chun atutana hen biom mi cha socialist democratic socialist banditika khan democrat chunga chan phunian ti banduk zon khan arwat mi kan achim mi zong kan la anlung pe ai rol lo he tia arwat mi zong kan khaw chove banduk in nihin ni chana khan r party zong kan se thiam r party zong kan se thiam sana ten a belen in khan r an si achon r an si nak le an policy te ka arit de rong khan aran DSia chan dilayan policy te ka rit deuh cha khan dilayan la asana ten r le d party zong kha atu bantuk socialist le capitalist timi zona hen US rama hen a big inja an rom asana ten r ni an tlai sia chan capitalist kan kalpi deuh chu cha chon hi thil he kan van zau na lai a big in socialist timi a hen koram kong kavan lang tal lai chen China kong kalang tal lai Vietnam kong kalang tal lai kha kavan lang tar khan chen o zaida socialist system he a socialist system ni zaitluk in da economic business athantar timi kha kan kho lai chutika socialist ti long zong hen zai van itlai tuk tika hen athat lo zia chon socialist le capitalist mix in van tlai tika China ti bantuk Vietnam ti bantuk zaitluk in da an economic athon ti mi kha kho se lama cha ka van lang tal lai US ram char valai chungaram thong se mi vun rang an se mi phim kan ti la lai mi chana foina chan kan van zau na khan kan ti chot na kan ti lai ma kha ban tu kan rumra hu ham an nei kan thluk an ni chu kan thluk na lai lo kan thluk na lo ti ban tu ro na kan nei asana te khin van tuak u si lo kan to ding mi chu valai chunga thong chan mi business China sa ko kan ma Asian te kan ma mui sam te keng mian se chu cha chon US zong ne ti big mi che China kha sa ko Russia zong ati lai lo la kan ma Asian mi pol he kan rak men lok ti zong khachim ko du valai chung a thong cham mi US zong ne ati big mi che Asian asako Japan zong mi phun tlom te an se zaitluk in da economic le a thon zaitluk an da an thluak a that zai system da an man timi banduk te kha toite tu jinga han kan ban zau tin hala la sila socialist le capitalist timi te kha ban zau nau si lo ngan deuh lang deng ka ban to lai te hin te hin alright it look hen ke mane ka kho fiang what is socialism mean kati democratic atanga subtitle la democratic socialist kavanti example kavan lang tar mi apakhat na ka in capitalist system company and property are privately owned like in the US capitalist system a chun company te pol property te pol industry te pol kha private own ase kha private own kha republican ni khan chun an support usa an pe
kan tilai cho chu ruanga ni hin ni chana hen kan thei ding mi cho politics zai da city kan thei ding mi cho tua tax business Paul lian Paul atu Amazon ti bantok chu kho chon Microsoft ti bantok chu kho chon Tesla ti bantok Paul he nai aluen chen mi chana khan Trump he zaitluk da nai ni menan an thutti ti mi Paul kha kan hula an ma Paul kha private company Paul an se chutika thil mi chu R party chu capitalist private own kha a support mi an se le chu cha chun merum ni rum chin lang mang ti mi kha R party a system a sham pi thil ai rak thok nak asi a thei par chu merum ni rum chin lang mang sifak ni sifak de chin lang mang ti mi kha hi system kha basic chu se ngai te tia chun Elon Musk te po zong kha chu thana khan chun Trump ni khan asoi Elon Musk zong ni khan asoi chun Tesla te pon ha chu na ji pani pathum zong ichit kho lo mi ti ban tu khan Trump ni khan asoi chu mo asana ten vai ama avan klin tak tak te ka khan chun an ma pol zong kha ke Trump tanga khan kha na van tim chang zerong atia chun kan bizat ang kan hur son sol lai anol kan ngai lo sia chun timi kha business tama pol an phim ronga khan an a policy khan du pek du lo peka vai an business than chonak ding cha khan an tanga khan ane dor ma cha cho a umdan kha ase e socialist system cho the government or people collectively might own big industry like in China or Vietnam ka socialist system ti mi cho chawza si lawa mi bu pumpak zong an sia khani khan industry kha vai an nei a big in government ni ti mi kha se ma cho ka capitalist system le socialist system kha aidan na ase capitalist ni chun private kha unsupport socialist ni chun government ni industry pol nei ding ka industry pol government ni khan support e mepi hnya wedding ruang ten ti mi kha akal pi mi kha se lekan koram zonga khan socialist system chu rakhan ase tangle kawan lang tar te lai here what is mean in simple term socialism is an economic and political system where the government or the community own or control major industry and resource. This is a big in healthcare, transportation, energy, di bantu kasi instead of private individual or corporation, private ni corporation te pol individual pumpak in nei mina an kan mo. The goal is a goal to say that is to reduce inequality by making sure wealth and resource are shared more fairly among everyone. Chu cha chon sociality a goal cho ami ki kha equal te in khan share itu kha se resource asia a chowa le asia khaban tuk te kha mepi rammi kha fairly ten share kha ishrom kha ma kha a goal ase people who support this idea are called socialists joban tuk kha a support me a dear pi mi minung kha socialist anti min ha cha se so, socialists believe that society work best when wealth and power are distributed more equality. Socialist minung hani anzum mi cho mi bu laka hen chowa le thon na power ti mi pol na equality tin ruang te in van tu tik a hen ren van tuan ti tik a hen ma cha cho a thong deuh ti mi kha socialist e zup na ase and the government play a bigger roles in providing for people need chute chun chaw za ni khan me pi na I an help mi kha tam deuh pi khan atuan like free education or healthcare free education ti bantuk healthcare bantuk a capital this system company and property are private owned. The word socialist refers to a belief system of political idea called socialism. Kabantuk I azum mi pol
me pi cha a fear te in shop na Korean 20 na tu hi atha ti ya arwat mi pol kha ma kha socialism ti me se chu socialist ti me ne refer avatu mi amu sakni alang tar mi kha ase ma chu capitalist ti mi le socialist ti mi a idea te kha kavan lang tar du masat mi ase democratic socialist vanti tik zongan democratic timi kha D party la R party an sanaten democratic socialist vanti tik a khan hipol ni hen democratic party an siko buwa khan mepi cha a chawza ni fak de in rian tun ding in atha ti thuk de in mepi zon ru nak he arwat de mi pol kan tilai cho thuk deuh kam khat leya chun extreme deuh in kan tilai mo appeal chin ve mi kha an rak se ve ma cha chu me pi cha thil tha deuh se tia khan akal pi mi an se sila next what is socialism in review the ka hen affordable care kha ta chun na ka kavan lak lai in review the Affordable Care Act ACA is private owned or the government kha atui US shutdown achan na a big jo affordable care ase Obama care kan ti mi ma cha chu zaida si ti sia chun private on ma sine Obama ta ma si chawza ta da si ti mi ka kan zo tika khan hikahen kan van hu kho the Affordable Care Act also called Obama care is on out say it is not a private owned but is worked through both the government and private company he zai kan ti lai government chawza le private company na is shom nak an khan tu mi kha se ma chu a idea chu kan van thei fiang dinga van chim ka du mi chu socialist ni khan chawza long te chawza long chawza thaza long ten tuan se timi kha kalpi de mi asana te in d party zonga khan avan name de mi an kan tilai cho r party zonga kha thiam kha se chucha chen mix in an kalpi tika capitalist le socialist kha an van font tika khan ma kha hun khat da atu Obama care affordable care ti bantuk na kha ram mi cha khan tu piak mi ase chimdu mi chu kan van fian ding mi chu r party le zong ni capitalist chu an kalpi mi asako na te me pi cha hen mix in hen kalpi a hen atha ti a khan arwat mi kha an umve chu cha chon r party kan titka capitalist long ten an nung di tina kha sal ve le lo di party a si zonga socialist tuk long en khan tin khan an nung le lo khata khan ju asram kha me pi cha chawza ren an tuan nak te kha tampi mu kho ase e ma he example sanga affordable care nen kan van lang tar mi ase the ACA itself is a federal law created and managed by the US government but it doesn't mix the government owned hospital or insurance company instead is regulated and partner with private insurance company because atoina an kan chimsia chun ACA government program plus private insurance company working under government rule. It is not a socialist, but it is also not pure private. It is a mix of both system. Timikase. Atoinak in confian tar association mahe government program long asalo private own long kan asalo sinaten government rule tanga khan tuan mi ase mahe it is not socialist asalo it is not purely private ta kher zong ka salo mix ase ti mi te kha van lang tar ta kadu ma kha r party le d party le kha khaban tuk ten khan mix system ten khan an kalti na kha atampi US ram rian ton na ka khan ma cha affordable care in ka van lang tar masat two party main belief system in US Democratic Party kan van zau lai one of the two main US party believe in a mixed economy, mostly capitalist, but with government program to help people like the ACA, Social Security, Medicare. Democratic Party kan zo sia chun US ram party laka pani
alien big mi chu D party le R party kha an sako kha chunga khan pakhat a ital ve mi ase an believe mi chu mixed economy ti mi he an kalpi mi le an zup mi ase atui democratic socialist ti mi kha D party laka khan an umve na ten khan atlom deuh an se majority in khan chan D party ni an zup mi chu mixed economy ti mi ase mixed economy chu capitalist hai socialist hai kom in kalpi kha se ab socialist hai capitalist hai ti mi chu afian deuh na ka chun private own zong kha support pa chu kho chun chawza zong ni rian tuan pa ti mi kha se private long ten khan u sa pek tuklo ti mi kha asul lam ase capitalist la socialist mix ti mi chu Then they support things like healthcare, access worker right and climate action, but not full socialism. Because se ekahan Republican Party le vanzo cholko sila the other main US party believe more in the free market, lower tax, and less government involvement in the economy. Maka Republican anitlate mi to fung cho economic hen rampi sipo yi hen zaida anitlate timi kha ase chua anitlate mi chan ni cha free market ase lower taxes tax khatlom tar less government involvement government kha uh, vai itel tum tuklo timi kha sipo ji a maka kha R party an kalpi mi kha se asana ten president acheu khatcha anital benabia R system a belief chama hese asana ten benabia atutan Donald Trump kong kan zo asia khanchon R ti cheu chewa khan pumpak ni khan arak nei tika khan Donald Trump kan zo sia chun economic khan ai thak ngai ngai ramdang konga atua lessi changchoma mi kan the mi Le socialist or democratic socialist timi hekan banzau nala not a main US party but a smaller movement or ideology smaller afade ute ruwa nak kantilama movement chol chak nak te kasa they believe big industry like healthcare energy education should be run by the government or people collectively not for profit uh, amiak thanga khansalawin an ni an ruwa nak cha big industry pol ni chon energy te pol healthcare te pol education te pol kha zaigan tilai amiak cha salon kha 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 mepi cha thanem tak tak in tam deuh chawza ni khan fan to in a help me a cheu kha cha free ti bantuk zon khan rammi cha khan tu ding ti mi kha an ni kha cha batak deuh un khan akal pi mi la azum mi an se example Bernie Sanders called himself a democratic socialist, meaning he supports capitalism but want a stronger government program and less inequality. Atua Bernie Sanders ni ken ama alama kha democratic socialist IT la ni cho independence. Natan democratic socialist avanti du nak cho atu ikan van chim mi ani ni khan chan chul han zonga president ai chu liu te pola khan ke college university te pol zong ke free in guiding ti bantuk tiang an khan ani cha rak aw pi mi ka se le an ru anak a big in socialist pol ni an kharo mi che inequality irun lo nak ti mi kha tlom tar deuh kha ane tin mi kha se atoy nan kan chim chen democrats cha mainstream party mix of capitalism and plus social democratic democrat timi long ni idea pi mi cha mix kha se capital socialist timi kha asana tan socialist ti bak I min ivan bun mi ni khan chen di cheu chewa zaikan tilai kan ban lang tar ban to khan government control focus on equality ti mi kha ase ni kha fak deu in an kalpi equality kha atha ko asana ten he ka zona han kan ban ru ading mi cha me pi cha rammi cha free ngai in ti mi kha thil tha tuk ase ko na te income khat leya
zaitin da ram athan chholai ti mi zong kha zo chun ve kha a haw kap khat lai a har sa mi pol an har sa tok ma ti zong kha zo chun a haw chu cha chun hi ka zona hen di party ni an kal pi mi he economic system zonga hen an ni cha fiang fai deuh in khan capitalist le socialist kha mix in an ni kha an zo chi zungza chutika kawan chim tika r party zong cho an kal pi lo ti nak khasalo r party zong ni khan an kal pi ve ko ma ronga chun tampi rian an tuan kho nak sa us choza ne na te in zai khada abelen arit deuh ti mi kha am policy in khan alang mi kan van zau mi kha se asia chan Asia chan the socialist era in Myanmar Burma ti mi kha kan van zau na lai socialist ti mi te kan van lut na sila it is mainly refers to the time under General Ne Win who ruled from 1962 to 88 ka 62 in khan ana kha ting Ne Win ni 88 tiang ma kha General Ne Win Chan se he introduced the Burma way to socialism. Socialism khan ne win ni khan Burma way in khan akalpi. The government nationalized took over most industry, bank and trade, meaning the state control the economy instead of private business. Khatika khan kha private business timina khan state ni khan bank te pol industry te pol trade sipoi phun kha state ni khan a control chu cha chan hi ka hen koram kong kan zo asia chan zaida socialist an fanning athat lo nak some people say it has good side try to make the country independent from foreign influence apakhat na ka point cha athat na ken pro le kon ti mi kha umjung za le kha pro le kona khan zaida abelen arit de ti mi peng kha ho chiu po a kan dir hun kan zup ning kha sa peng e hika in Burma socialism system ummi cha foreign influence na in khan independent kan hu tar deuh ti kha se promote equality and reduce wealth gap at least in theory equality kha chuatar reduce wealth gap kha chuatar chen encourage national unity under one system tanga khan korami na kha unity a tar deuh ti kha anvan lang tarmi kha ase let sanaten but many other point out problem a cheu khatni anvan lang tarmi kha kan van zau thana sia chon the economy became very weak sipoi kha there shortage of good low productivity and poverty increase sifana kha akar thil sar chuana kha atum chon good theory storage shortage chang panhina ka education and healthcare system decline education le healthcare can decline to achang thang choti lo chon apathum na aponya people has little political freedom this was a one party military rule not a democracy rule asatilo military rule asa chang chutika political freedom khame pi cha khan atlom chang socialist asave socialist jojo Myanmar became isolated from the rest of the world chuti chunthil kha ankal pining socialist kha athatlo tik a zaikan tilai valai chungpum pi in khan ama te long a ummi khua sami banduk khan ama lama khan isolate kha ai tua so although Myanmar had some ideal good okay next makha koram ase ima cha short point in kan van zau thana sia khan chan Myanmar socialist 6282 system cha Burmese way to socialism under General Ne Win ase government control almost everything industry bank trade and even farm uncontrolled government ni khan private business nearly banned private business kha adong chat deng mang Politic one party rule, no election or free speech. Politic tepo zonga khan one party rule ase uh, free speech o umtilo. Result
kan zo asia chon economy collapse, low production, shortage. Chu tika a result kan van hu mi cho economy si po yele ya kana thlu chang, isolation from other country. Ramdang in kan isolate ka ai tu chang, many people live in poverty. Ka mitam pi kha sifa na achua pi. Too much state control, very little freedom, no foreign investment. Ka tika khan chon summary in kan zo asia khan chon state in control, freedom atlom to chon ramdang le in investment ti lo chutika Burma kha suffer atong nga chu koram kan dir hun arakse new win chana chu socialist system amhan ko na ten chu dir hun kan ton na ruang ka van lang tar du mi chu socialist system tu kha fak tuk in khan amhan ni state long te ni khan control kha to private own kha support ti lo private industry te pol kha support ti lo chun private long salon khan ramdang le investment kha ve support ti lo chu ruanga socialist system kha atha tuk mi pakhat asako na te in man thiam lo ti ka chun ra kap ru nak kan tilai ma anma lumiu chi wada bar Burma kan tilai cho anma mu lumiu chi wada an nei nak ni khan kha socialist system kan ti mi te kha an man ko na ten khan khani khan avan khu deu te ka chon kha system kha ning chang lo ai chu e rampi sifa na chu tar la chati sia chen China socialist system kan van zau na la after 1978 reform system socialism with Chinese characteristic started as full socialism under Mao Zedong. Mao Zedong ni khan arak thok in 1949 in 76 kalaka arak thok. Le after 1978, Deng Xiaoping opened the economy to capitalism mixed with socialism. Maka kha Mao Zedong ni khan arak thok asana te khan Deng Xiaoping ni khan maka kha avan rem arem tika chon da city sia chon atu kan chin mi capital le socialism kha makha kha afon chang makha kha adika appoint se avan ba pi tuk mi government control a kan still run major industry energy banking but allow private business and foreign investment China athan chho nak cho chawzani khan energy te pol banking te pol kha major kha aran ko asana te in private business policy ramdang le pol investment pol jong kha ani ka chu lam a on piak na ma kha koram le China ni socialist system an man mi aidan na as a socialist ti chu chu kawa a result a huge economic growth sipoi athang many people live out of poverty sifana khan minung tampi kha zai kan tilai room nak la ya an van pan kan tilai cho an van thang chau still one party rule communist party kha asako summary ya kan hu mi cho zai da se ti sia chon mixed system socialist politics plus capitalist economy strong growth but limited political freedom ma kha ase socialist la capitalist kha an van fon chutik a China cho kan thei ban tuk in khan a si po yi a thong hi system me China ni batak te in khan aman teka a si po yi a thong chu cha chun valei chunga US ram man he alon de lai ti ruan mi kha hi system pani ani cho tha te in khan aman cha khan ase strong growth but aba pi ve hoi mi je ka hen kam khat le ya an chui yun chet te ko se ambaw na pakhat cho limited political freedom ma kha political le ya khan ni kha an free de hoi lo ma ka shroi tu na ni si poi le cha batak ta an focus na ten politics le ya khan mi ni an chunga thil van tu kho tuk lo ding en an maram chung mi lila shroi tu kon laka ma kha am politic power kha dai an pandeu democracy system slow an khan an power khatlom pa te an mandeu na chu cha chun communist party ti ka se
le communist party khan man le maronga socialist kha an man naten communist party an se churuanga chon nihin ni chana bia kan van pe ton I atulio nai ngai ji ya zaida brainwash an kan tu ti mi van lang tar chi du mi cho Trump ni zan nai tan na mandina kha communist tin khan a arwang cho socialist kha ani kha kalpi mi kha se la socialist akalpi mi kha thama thalo ti sun a tha tuk ram cha a tha tuk mi thil kha sa ko asana te in zeron da community in a out ti sia chon tu asia rama china te pol cho socialist amphang mi an se asana ten communist party an se churonga kha us ram I socialist ram pi cha a rian tun dinga tha in aizum chu ma ko mi kha party pakhat la pakhat against aizum chu mi an si tika ma kha afoi na kan china le min communist party thani an man mi si cha china le min party min kha lak la communist ase communist tin khan au na ase choban tuk chu mi pi thin lung ro ase vai brainwash zong ase character assassination zong ase le khaban tuk pol an chim ronga khan socialist cha thalo hete ti ban tuk an khan achung maru a thailo mi ni zaida system tak tak ase ti thailo mi ni khan chon ru a foi te chu cha chan ma he kawan chim du na kha se le china kan zo la tu chu vietnam kan zo lai vietnam te zaida alo ve 19 after 1986 reform system duamoi timi pani hen reform ato a socialist oriented market economy similar path to China hen ilo in khan hipani hen rakto ave doimoi timi pani hen reform rakto government control keep ownership of big industry but allow private company and foreign trade atu China he ilo in khan ani zone khan avan to ave chu cha chon a result cho economic boom economic ka boom ve thang chho chol ko major poverty reduction sifa na kha tum azor still one party system communist party summary socialism plus market reform growth and stability kha se chu cha chun ram than chho na a hin abapi mi cho ram si poi than chho na ka abapi mi cho capitalist long te in kan kal lai private on long te kan support lai ti zong kha aset thu a tha thu hlelo ma cho tu tan I kawan lang tar du mi hi ram pan hi Vietnam le China and kawan lang tar du mi ni hin zaitluk in da mix in rian 20 a khan ram sipoi kha athan tar timi kha tu tana an kawan lang tar du mi se kan ma US ram in kan zo asia chon democratic party ni khan chon socialism le capitalist kha mix in khan akalpi le kha kalpi mi chunga khan kan tlai thiam ding mi cho democratic socialist ni khan chon capitalist kha thlau bak in chawza long te ni khan abapi mi major industry pol healthcare ti bantuk kha cha chawza bak ni khan asikho chungin ran kha kalpi mi kha se na ten kan van thei dinga chon adi ka cho democratic major ni khan chon majority ni khan chon social le capitalist kha mix in akalpi le kan ban chim ban tukin r party zone ni khan mix in khan kalpi na khum ve na te khan an ni kha capitalist kha and strong deu ti mi kha tu tana hen zaida socialist ase zaida socialism ase ti mi van fian tar kha ka van du mi kha se atulio bo rok te se new york a nai tan na thila chang mi kha sirong a khan hi konga khan nai ngai yi behind ya zaida president paul dang dang shroi tu pone bian chim tika mi pakhat khat ni bian chim mi kha zaikan tilai an bia tha an tim tika an bia an tha hanin kha man ma man lo ti ban tuk te kha zau chun kha ba pi lang mang chu cha chun atu tani kan van zau chun du mi chu kha socialist kong kha ase e hivial khan socialist kong tu jinga ban throm kho tok sa se lo okay chun thao bye bye